Televidente, boa noite e bem-vindo ao nosso programa Boa Noite Corsau. Um prazer imenso para nós ter aí e para compartilhar com vocês o nosso programa já. Um danke especial para a sintonia, danke especial para vocês ter aí junto conosco. Hoje nós temos um programa sumamente especial. Então, é um programa de direção de um documental para sobre Hopi Viaja. Nós temos coisas na Corsau que nós não conhecemos. Tem, por exemplo, nosso papel sempre de Christoffel Park. Deus sabe quanto de vocês, quanto de nós, a mim está que não subi. Pouco dia passado, me comprometer com par de amigos que a mim tem que subir Christoffel. Em verdade, se nós turta pretender de estimar nosso país e conhecer nosso país, e em verdade, visa que nós somos bons juditeira, nós me se conhecer, desde lá ser um rincão de nosso país. Nós conhecer lugares mais aleu, tem viaja, gente que vai querer mais aleu, pero não conhecer o lugar de Corsau, o qual não é um delito, pero é algo que essa suceder e me espera que o programa já lo motivar bastante para conhecer um privilégio que nós temos na Corsau. E nota algo de hopi tempo passar, pero importante que siendo que aunque la vai casi tur canal de televisión, la vai casi tur corrent, hopi gente estaba presente durante de su apertura, tin hopi gente que no conoce y a mí ta confesar que me estaba ta un dinan. Y ta pensei, ahora como vai, me queda maravillada que es boniteza del lugar, no solamente es boniteza físico, material, pero es boniteza espiritual y tendiendo visionário, logrador de sonho, acordando arriba uma palavra de um amigo que Tabisa, a diferença entre um louco e um sonhador está o resultado. Então, aqui nós temos o resultado de um sonhador real, verídico, pues el resultado de ahí y además de hecho que esta queda como un patrimonio de nuestro país Corsau, el haya reconocimiento internacional y también hay motivación de visa why not de con nos nota presentar el programa aquí para nos conocer, viver y tener idea tras de sueño que es Amber aquí tatín. Nos está papiando de tocayo Herman van Bergen. Senhor van Bergen está um holandês casado com uma senhora Yui Corsau e que ganha uma inspiração para poder lograr o que hoje em dia nos chama a Catedral de Sumpiña, algo que a ser reseñado na diferente corrente internacional, diferente agências de notícias a relatar que en a isla chiquito allá que llama Corsau, en la Man Caribe, tem un edificio, una obra de arquitectura que está más importante para la humanidad. Esta queda para dentro de Landhuis Bloemhof, otro lugar que a mí también se ha no se visitar, pero que tiene una energía de creatividad, de arte, un cosa más duchimes. Pues una mino que papia más en nos comentario editorial, de hecho nos pasa directamente arriba tópico y mi que para nos será conocido como el creador de obra aquí. Esta es Catedral de Sumpiña, un edificio que ha en nombre de catedral, que tiene en su interior y de figura en que tiene riballé es representación de mucha manifestación cultural de nos injagnan de diferentes religiones y na final señor Van Bergen está contándonos que es juventud y lo que él ha denominado en su fantasía el Dios nuevo de juventud que está en medio en electrónico también está representado pero la que nos tiende un parte de historia de combin señor Herman Van Bergen ha la idea de catedral aqui. Meu nome é Herman van Bergen, eu vivo em Corsau 31 anos. Eu casado em Juk Corsau. Eu trabalho obra aqui junto com a Fundação de Artistas Riba Isla. Nós junto com a Juventude e Rede Social.
E nós usa sumpinha para sobrata hempel de nos maltrata a terra. Mas trae modelo 18 anos passados, depois 9/11. É o cabeça de Piedra Grande. Aqui está hempel arquitectural. Está piedra cerca Willy Brodo, Daniel. E po mira su boca, su naneshi, su uovo. E tu rende dan chiama piedra Injan. E ma pone riba su lomba. E naneshi ta punto mais alto. Tá aqui. Aqui são su uovo, oreia. Nossa 30 é oreia para sobra nossa somente die hende de papia die isso. E aqui está su boca. 18 anos passados. Mas pensa hopi. E nós há uma exposição na Landhuis Bloemhof. Com modelo de Zumpinha, tiki mais grande, e hende também puntrami si bota a regla e financia bo propone riba nos terreno. E nós há uma subsidie de fundo cultural na Holanda, mais grande, e nós por começar. Inspiração tá de sobre mitanasse na Nijmegen, na Holanda. Toen hebben we konden ze in Nijmegen die 4-daagse, een kwart dia die kana rond ciudad, dingen vooruit, de naturaleza increíble. Me gusta kana rond dingen naturaleza también. Aquí en mi kana también, pero solamente todo mi cuerpo tabata yeng die zanger. Die sumpinha para sobre a toca bohuid, Joskin. En maar pensa, die kon ting zo tanto mucho sumpinha riba isla. Maar hij como te llama, een survey, een onderzoek, die er zo. Het is een resultado die discovery of the new world. By the European people, and they deforested the island. Quitature e Guayaca. Bonjour, tendiendo un tiki de inspiración, de historia, de piedra, de proyecto, me que invitamos para nos começar e prome parte de nosso programa com recorrido chiquito para depois nos seguir conversar com o Sr. Van Bergen. Lá nos wak parte de catedral aqui. Sr. Van Bergen a conta-nos com macha hopi paixão e paquico edifício aqui, de onde é inspiração a bini, de onde é motivação a bini. Nós apone para mim é edifício de euro, dat hopi caro, hopi trabalho profissional.
Después ero tapta klaar, nos tapone blocchi di sumpienang ribeje. En nos tra con award nos tra con 5 hende patra blocchi nang. En nos tra come blocchi di un kas normaal. Per papone forza dingen edificio, pas op nos ding muralla alto di 10 meter, di 9 meter, di 7 meter. Nos meste conectar junto e nos usa simbolo di edificio religioso di rond mundo. Nos comienza aquí con Russian Orthodox. Russian Orthodox nos usa por sobre punto da dirección abau para 30 bocabes influencia arriba bo pensamento. Es como nos ture religión que pero nos que nos idea no está antimonotheistic, por sobre tour religión ting básico son el mismo. Pero power, the abuse of power, abusa, no hay guerra entre tour y religión. Pero el básico es el mismo. Kiko nos hace arriba el mundo, el resultado de muri. En el interior di edificio tin masha hopi figura figuran representativo di civilización milenario que nos a conocer de la historia del mundo, representación de cierta religión, representación de civilización de injan que a comenzar visitar nos vecindario y que finalmente a Bini Corsau y es importante para nos tener un vista arriba parte de lo que tiene y dentro además también tiene obras de arte de diferentes artistas ya fue y también de Corsau. Sí, nos tiene ¿sabes que está en Hindustaans? Aquí nos tiene budismo. Allá está en Hindustan. Aquí nos tiene una figura de rotstekening van de originele inwoners op het eiland, van de Kakatiers op Aruba. Ding recesnang nos tinge opera di mi collega con het tema di Espirito Libre. E sa che die Joden, de Jews in Toledo, nos en het trae eso ding 1107 naar Toledo in España. E tabata un architect islamico, riba el terreno di Cristian, pa Juve. E por, nos Bahia paz. Aquí nos ting Machu Picchu, het ting hopi influencia riba in hende indigenes, inheemse mensen. Aquí nos ting Islam, Christianity, Chinees. Christianity dingen arch gothic pas over dat ding influencia más grande dingen region aquí ayata un boog roman voor die mi ciudad nace but ding problema di met dat ding prison. È peligroso, però ting solamente una maniera di solamente con creatividad e di espirito liber. Pas sobre si nos que un mundo nuevo, nos misternos creatividad e pone tu cos pa ding e no pensa solamente di cos di antes. Pas sobre ahora nos ting hoe tut ken tatra e cos di energia, e hoe men doet tanta invita e cos nobo. Dat is een hoopje importante. Como hai grupo riba isla ken da Reforested Island. Food forest. Bonito, no?
Durante de un desarrollo así grande, tanto en su inicio como en el trabajamiento de edificio, hopi gente a una man. No solamente sponsoran, no solamente están a hinca su dedo, pues un piñan, mas hopi viaja trabajando arriba edificio. Y lamentablemente nos tiene un proceso y un periodo de vida y nos obra talaga atrás un sentimento. Señor Van Bergen, un amigo que aduna man y que ayuda hopi en el desarrollo de obra aquí, que lamentablemente abaixo sega. Esta bonita hora botalaga un sentimento atrás que está generado en vos serran querido, en vos amistad, en necesidad, e deseo de poner un portrait que está duna e recordatorio de lo que vos anificar, no solamente para la realización de edificio, pero para el comportamiento y comportación de algo que tú gente que trabaja junto. Señor Sixto Maduro un día nanco de una man y está presente en el edificio. Un buen amigo de mí, vamos a vivir en Holanda para 42 años. Mi te conocí sobre 6 años pasados, hay un accidente con un auto a correr arriba su bicicleta. Pero ma bisa dingen noite, ma bisa como hen nota mirabu, paso para poder dar una luz. Pero estaba en momento nos começar nossa amistad, nos amigos nan. Pero het amor in april en nós tapone paso para trao com nós hopi tempo. Estava um bom amigo. Eta las, eta spuit e bloginan con finesse. Well, te viaja, si nos mira, por ejemplo, algo como mira na Venecia, mira na Florencia, que en diferentes lugares, camina gente, te pone un candal. Cada quien tiene su filosofía tras de candal. Corsau também, gente a bem com uma ideia de poner um candal de coração na Piebrugge, de coração de Punda, e te hasta o coração a vir insuficiente, mas será botar mais lugar para mais e mais candal com os turistas não inocentes não, que tem uma percepção, que tem uma projeção de um sentimento e que tem uma fé e que tem uma energia de estimação, a decidir de poner su candal e não. Well, também el lugar aquí no lo olvidar, un catedral. Y es un que tiene fe, es un que tiene un deseo, también está manifestar lo que nanta sinti. Y ta pensei, en la catedral tiene una muralla de deseo. Es una muralla de deseo, es paralel como una muralla en Jerusalén. Pero es aquí un deseo de juventud. Escreve su deseo riba e papel, nós tapamos em muralla aqui. Tem futuro, é livro com página. E nós começamos com isso sobre muita mulher de 9 anos, tabisa eu que amor tem futuro. Assim botem 9 anos, eu tenho consciência de isso, nós adultos, mas temos hoop para dar felicidade. En Yannan, me quere que si mi conocimiento no está la na calle, mas tanto, en Yannan americano, a proyectar siempre un figura, un dream catcher. O menos saco te llaman de otro lugar, honestamente me tengo que confesar que no tengo teoría y completo de una, pero me hace de hopi tiempo y me da asociar a figura con en llaman americano, pero en todo caso en llaman tiene siempre idea de dream catcher y esta va a hacer su trabajo. También nos tiene un Dreamcatcher en representación de un artista que camina el Dreamcatcher y tacinha valora vida más tanto. Zag je dan een Dreamcatcher? En de Dreamcatcher is een symbool die indigenous people
Het dreamcatcher Pami, is die René Guillot en Philip Sanolino. Het dreamcatcher ta Sibota pensa di temporal di nos vida, di nos bij muri. Bota stima e vida mas, bota mira mas detail nang ding bobida. E sa kita o problema nos not doen atención. Yin yang. Bueno, de manera nos avisa de la culminación casi de nos recorrido de la catedral de Sumpiña, no se llega a la parte más moderno. Caminda lo que han denominado un Dios nuevo, es representación de nuestra juventud, también de una sección de una muralla grande, caminda es simbología moderna, es un cosco antes, tiene su símbolo, era moderno, también tiene su símbolo. Sí, aquí nos tiene icon riba por teléfono de contacto. Nos está tiene cuenta de juventud. Dios Novo, ahora juventud crece, tra mundo digital, Dios Novo. Aqui botin. Wat meer? Facebook, Google, Messenger, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube. Mooi hè? Het schijnt door de Muralla die Mundo Novo, digital, die Dios Novo. Wat komen er net? Torre historia está rond. Ya culminando en el cierre de nuestro recorrido, nos pasa de un área que el señor Van Bergen explícanos de su filosofía y de es un artista que trabaja en obra aquí, que tiene gente muy donando luz y que tiene único misa o único catedral en el mundo que tiene una obra de categoría aquí. Aquí nos tiene Yubiki Ridongo. Sí, es mismo como el edificio aquí, es un tiki di voodoo, ¿eh? Bota pone cui pendang dolor di otro ende. En nossa único catedral rond mundo que tem mujer tan duna vida na suyu. We are the only cathedral in the world which gives birth. Maria gives birth to a child. This is from a Amsterdam artist, and she made like we're always talking about Virgin Maria in the cathedral, and the how do you call it, onbevlekte ontvangenis, but this Maria is giving birth to a child, and that's very special in the cathedral. And it's made from carton, which you use to pack things in to move it all over the world. And you use a lot of how do you call epoxy to make it strong and against the rain. It's Pope Frog, and a frog is because this is the Japanese wall, and a frog is living in the mud. And doesn't have any knowledge and it wants to get free like a bird. It's also a very important figure in the haikus from the Japanese Zen Buddhist. And when you look through, you see all the other works. That's beautiful, eh? This is the holy iPhone to God.
and that's full of porcelain, the ceramics from Asia. Because the woman who made this is from Java, but it's born over here. And she calls this the man trap, because when you put 25 cents in it, it falls down immediately, because God never answers. Because God is between your ears. It isn't a living figure. And here we have a flower from the Wabi, made from ceramics by Anne Spijkstra. Well known on the island in the arts. Banda die symbolen die religion, nós tinha symbolen die Inca, die Taínos, die Maya nang, en zongen hende originaal rond Isla aqui, dingen região. Nós tinha hende die hopi hende die Afrika tamen, nós tinha symbolen die Afrika aqui. Un symbol, die mil symbolen die libertad. Na Afrika is aqui um symbol die Berbers na Marocco. Televidente, así nos dona un recorrido para vos conocer Catedral de Sumpiña, que queda premiada con el premio Coda Award 2020, que men ku eifonansa conocí un catedral de Sumpiña aquí nanan, y si nos mira tur lo que el señor Van Bergen a contanos en el momento nan aquí me estará así nos orgulloso de tener un edificio y de tener un grupo de gente con nivel de pensamiento así, es un lugar mágico. Es importante para vos entender tu historia y para vos ahora que vos tenés un espacio dependiendo de tu situación, con el horario nantan, el momento nan aquí, etc. Que vos vai visitar la catedral de Sumpiña. Vai que mucha nan, pero purva de signa e historia y significación. E dolor que significa Sumpiña nan, qua hinca no senden en pasado. Manera señor Van Bergen avisa e sangar nan, que nos injanan y nos prome poblador nan a drama den diferente área nan caminda dolo si presencia y sangar nan ku a mix a mezcla ku nos tera y dunele e color que queda representada también den nos
capital de Sumpinha, um patrimônio também de Corsau, um patrimônio de arquitetura moderno, que está assim nós estamos orgulhosos. Lá que nós cumprimos com algum anúncio, e diz nós está back com uma conversação interessante com o meneer Herman van Bergen. Hora de viaje final, tá bom para nós mesmos decidir com que coisa não tem que vai. Regla o assunto na tempo e comodamente financiável para vai tranquilo. Agência Funerária Senhorial está oferecendo à família classe, conforto e confiabilidade na melhor preço riba mercado para você despedir com dignidade. Agência Funerária Senhorial. Profissionalismo e respeito. Bom Mr. Prek e boque evita disalikas? Não preocupa. Lap de Met tem a solução para você. Tra cita ao mês. WhatsApp Lap de Met na 670-5221. Chama-nos na 736-1030 ou e-mail-nos na info@lapdemet.org. E nós também prego tem na bocas. Se você não por chegar cerca Lap de Met, Lap de Met te llega cerca bo. Serán en nuestra back, como así nos programa Boa Noite Corsau, haciendo un recorrido cual nos acaba de concluir en la Catedral de Sumpinha, allá en el Landhuis Bloemhof, que está abierto para público y que están por visitarle y será conocido como obra mágica, que una obra más bonita mesmo, pero con una energía upgrade, un cosa completamente otro, y me que aprovechar para invitar a vos a un tour para visitarle. Recuerda que nos llegan a vos dan que la Agencia Funeraria del Señorial, una organización que te da servicio con profesionalismo y respeto, y que te ha invitado para un tour con un buen regla para el momento final. Hoy en día, la situación de servicio funerario está requerir de un trato especial a propósito de tour, lo que está pasando en el mundo, y nos tiene Ture preparación para tener cuenta que sei, nos tiene un trato, manera nos logan visa profesionalismo y respeto, y nos tiene además el mejor precio de mercado. Pasó con Cubebin, nos me se que parte económico también para nos planificación de vida. Agencia Funeraria El Señorial. Na nombre de Lap de Met, que ha donado también servicio durante así tanto tiempo, teniendo cuenta con los compromisos de confiabilidad, hoy en día nos ha donado también el compromiso de donar servicio flexible. Y también nos ha donado la oportunidad de hacer servicio de embocas. Toma contacto con nosotros, ya sea con un WhatsApp, un llamado de teléfono, un email, y trae una cita y nos va a pregbo na porta de casa. Lab de Met, Laboratorio de Médicos. Na number también de Bon Price Appliances, allá na Weto, número 6. Ato nós trobe na Bom Price na Weto 6. E bem que me quer conversar algo tocante stofzuigen não conosco tinha cabiega. Essa que tá uno cheio 50 cycle que me bom tem problema que cycle não. Eu tenho su saco aqui dentro que me ora é saco e não bota câmbio su saco. É saco na sempre nós temos na stock. E aqui dentro botimos acessório. É só que para assim cortina como costa. E ora botar assim cortina para stel e velocidade de stofzuiger. So natural vou pôr muito duro. Eta chupa cortina que botar baie velocidade daqui. Eta vai ter 1800 watt que é echt stofzuiger hopi potente. Botar em color blauw aqui não, ou botar na chinês. Se botar vai lavar o auto stofzuiger bestoelen de auto of de casa. Botinha só que também tem turnachi de costulam. Que nachi porque é também tem. E é bom de jetar com turta guardar dentro do mês, que me dá para perder. Não também com um braço de stainless steel e que pia grande, que me coloca nos pisos se tá suela porque bem limpo, bota para gewoon quita é basura fora e se tá tapete, bota bem só bota isso arriba. Que tu dois modos para passar, que para suela ou para tapete. Essa que tá backless, que me bota gewoon Habiele que nasce aqui, saca a estofa fora, vira, põe back. Que mesmo tem que preocupar com o saco. E é bom de sacar tá, pessoal, tem roupa ainda hoje em dia, com na casta 220. Que uma pedir saca tão especial 220 volt. Que se você casta 220 volt, passa da bom preço. Se botar aí stofzuiger bom para dentro da casa, ou para auto, ou com boque.
E também tem tudo o basura, tudo o costa. Lá que nós visitamos outro mês na bom preço na 826. Na nombre de TechSpot, presentando a maravilha moderno de telefonia celular, no Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra. In nombre di Bombini Supermarket di con Bombini, sobre Bombini ting no solamente e preço mais conveniente, e verdura e fruta de mais fresco, e carniceria melhor surti, e com o melhor preço rond Corsau, pero cosa mais importante é serviço de mais duche, é serviço de casa, caminho para positivo, cozy na casa, na Bombini Supermarket. Bombini Cabocas. Pues vamos a continuar con más de nuestro programa Boa Noite Corsau, compartiendo una entrevista sumamente interesante con el señor Herman Van Bergen, que es artista, es arquitecto, es creador, es soñador, tras de un proyecto que va a vir a realidad y que es un orgullo de Corsau, nos Catedral de Sumpinha. Nuestro papi con el señor Van Bergen, tocante inspiración que él haya para poder crear uma obra assim aqui. Não está fácil. Combin vai chegar a uma ideia para trazer uma catedral mais bonita. Na Venezuela tem uma igreja completa, missa completa, com a atrás de pedra. Bom, tem mais exemplo. Pero de Sumpinha, não está fácil para mim. Não somente com a obra como tal, pero sua filosofia que tem por trás. Essa energia de paixão e de amor para a obra e para a vida. Por exemplo, se não tem, vez e pica de 30 por curva, isso vai llorar, vai casa. E nós continua, cada dia está dando dolor. Nós apontamos o senhor Van Bergen, sendo que nós não temos booking, nós não temos compilação precisa de nossa história, tem mais leyenda, tem mais expressionan, redaccionan, compilação de nossa história, pero combina a ideia quanto gente, com coisa a ideia de um grupo, combina para compilar tanto informação para por criar base de idea atrás de no solamente edificio, pues se la conta nos cava, pero filosofía que tiene tras de obra aqui. Esta duna ta habri e horizon ding nos mente, ta habri nos cabez quadro. Nos ministério usa nos cabez totalmente nos po usa. E costa si bot duna hopi preoccupação, pone bodega, outra bota malo, pero a mim está perfeito, o betinho guerra. E costa abrir tem outra maneira de pensamento. Nós precisamos usar. E conhecer boa história. E se você não conhecer boa história, você não pode seguir adiante. Sim, we doen een guia, lagen hen de saam, riba het podium, met de papje, met papje contouren minister. Dan voor die Hollanda, die Sint Maarten, voor die Aruba en die Curaçao. Mieke doen al toeren, algo, pero not como dingen misa, pero mieke explicar que met de pensa. Dus hoop importante. Pero nós ting hopi juventud, dat ben aqui en met de pona ideia tam. Nós ting en die educação aqui quem pone melhor palavra ribeje. Nós apontamos, senhor Van Bergen, uma coisa importante, porque quando vai vir edifício que tem guardar, hopi turista a sa de visitele? Sim, hopi 80 mil.
die futura parte do mundo. Ahora é importante para nós essa a reação de turista, não? Porque chega, mira, com corta ataque de sumpinha, arma edifício assim grande, com a reação lo tata. Zie, het doet een emotie. Speciaal voor die Esten die Europa, komen Oekraïne, Polen, Russia, Alemania Esten. Pas op dat falta un cos junto dingen in mente, para tra junto, come si chiama, complicone. Pas op dat si een problema dingen con ciudad, of come si chiama, sociedad, gobierno, comunidad. But necesita otra gente con el mismo corazón, el mismo pensamiento. Pero ta falta en el mundo de dinero, pues sobre ningún gente tiene el mismo dinero en su saco. Como gente te piensa, dinero es el diablo del mundo. Ora come llega na catedral, come para adelante y mira, con nos por cuantificar, y cosa que no para su valor solamente, pero tiene una idea, señor Van Bergen, no se puntrele de más o menos, me te quiere cometer un cálculo simbólico, pero no también me será si pregunta aquí, ¿cuánto sumpiña tiene en el edificio aquí? Un amigo de mí te comienza conta un blokje. Per te stoppen, een awarding Capriles Kliniek, dus met het totalmente tollerant. Pero, nostra pensa 92 miljoen. Ahora me te quiere que hobby de nos televidentes nan seguro, hacia la siguiente pregunta. Con atrás en muralla aquí, pues es un piña de mes, no es algo fácil para manipular, con atrás ele. En nostra tra Boppa Mira, come nostra tra blokje di beton, no? Papone mas forse. Toure mangi obra, toure en ik te tra aqui, kennis mismo firma beding. Pas over después lunes die tra un blokje normaal, sing un cos cribidje, un cos die flor of een cos algo otro, of die nubia of die palu. Cada gente tem su mismo firma ribetje e nós estamos contentes com isso. Mas nós que doen a criatividade, toda gente tem sua maneira. Ahora en nuestro punto, señor Van Bergen, para calcular cuánto sumpinha, no se papi arriba un cantidad simbólico, pero el bloque en sí pasó, que él explícanos, que él hace trabajar, que el bloque de sumpinha, que hacer prefabricar por mí, cuánto bloque tiene. Sí, nós tem 4.000. E nós temos mais. Sim, nós temos com dinheiro arriba da isla. Pasover mi que continua. Pasover nós met pensa siete cien. Blokkie papone pafo. Pasover nós que tour hofi ta participar ding nós que flor babeleta da drenta pone babeleta ta dinge catedral en nós wou ta arriba. E blocchi aqui, senhor Van Bergen, vos explícanos, televidente, como vos dan a llegar na idea, el sistema para traer blocchi, não? No, el blocchi nos tra ding nos factoria, dos mucho meer te traia, e nos dingen mal. E nos pone dikkie come 10 centimeter, nos pone pego ribedje pa 5 bes. E pego ta in mascaro dingen progetto. E nostro pone ding solo, per solo ta hebben mino patra ding edificio na Holanda, per sopra not in solo. E vono po tra e cos con un fan of con un heater. E solo ta un hobby importante per nos opera. E después ta seca nostra fernes pone fernes ribedje di barco. Hobby duro e come è no podrenta. Quanto gente mester para traer un edificio sin aquí, no solamente para su tamaño, para su conco bien, es un edificio bastante grande, pero preparación, pasó por idea
conceptualización, recaudación de fondos, tú más te requerir para un proyecto sin aquí. Durante die años nos trabaja juntos sobre redes sociales, es importante para participar, es una idea para juventud, para participar junto con nosotros. Dat zijn die algo interessante riba Island, de commissaris en nos potrà cost di euro voor die cost malu. En nos commissaris binti juventud voor die redes sociale. En nos hay coaches junto con él, 5 gente. Y después 2 años juventud die redes sociale Asali. Un más importante ding conexión con redes sociales, dat betekent Rudy Wijngaarden, ging Amuri dosimang pasar. En dat betekent un bon amigo, dat is die obra. Pero después eso nos busca zijn para pagar mang die obra. Pas op maar tra un libro di snack antes, met konden zo hobby hen, singterbouw, dingen snack dan. Ik keer tour tra junto con mij. Dat was dan perfecto. Dat goed, gusta tra, maar doen un obra dat doen un razón para vida. Importante para nos ter una calculación para nos siña, paso ahora que bota traer un cosa sin aquí, porta tiende que no tiene ningún valor, pero a misa que hope de vos nan también te supone que cosa aquí por a costa basta sin cuánto un edificio sin aquí por a costa. Dat is al hobby. Más como 1 miljoen florin. Obra niet man, hè. Pas op, en steer bij dingen knoeken, pabuska taki. Antes nos usa cabrito para comer blachi entre sumpiana, pero hay besia chiqui ta come sumpia novo ta penetra su stoma e ta muri. Nos mister stop kunnen. Pero anto nos ting mas trabalho avor, pas obra taki mister seca, dingen solo, en nos mister kita nos mes e blachi não. Si promenos ta pone dingen mal. Si no se calcula el valor económicamente papiando, lo que es costo de material, lo que es estructura de edificio promé, tú le obran en cutín pa den, tú le seinan, quizás no se llegan a un montante, pero para nos llega a parte intelectual, a parte espiritual, lo que el mensaje que un visionario, con un creador que manda con una obra así aquí, ahora con nuestra botella junto con el costo material que te mira. Sí, el valor está bueno por conta. Pero me pensa, pas op, nunca pensa tanto rápido en gente te comprender obra. Nunca pensa, mas pensa está aquí por 5 años y gente te comienza a comprender que como nos que visa. Pero inmediatamente, na Holanda, il periodico scrivi, en een nationaal, en de Riba Isla, con tu televisión extra, telecosal, continua. Dat comprende el mensaje. Dat is increíble, yo voy a América. Es una bendición. Por cierto, papiando de su valor, edificio aquí intere el proyecto como tal de momento que la que da abrir estaba todo un momento de celebración para nos na Corsao, pero más tanto gente sigo mí a comenzar a atender DJ a medida que la haya diferentes actividades abrir para público, pero otro cosa pone edificio catedral aquí de Picture está que recientemente él haya un premio, pero más que un premio, señor Van Berger, explícanos. 5 años pasados nos estaba invitar, nos conocemos mucha gente fuera de Estados Unidos viviendo en una cosa, tengo casa aquí, pero me pensa en una Cola Works en América, nos adres, tomo contacto, sobre esa que conoce así. Está invitarnos para traer un video
die obra, come nos tra. De video die moet je me, een cineast, Pat Holman, computer a Kibra, en nos nog hay materiaal mas, pero nos tour hanya materiaal riba nos telefono. En nos tra en 2D un película chiquito, di 10-2 minutos, en nos da pone dingen competition, ja, en nos gana premio 7. Die 5.000 proyecto pedem. Hay proyecto de $500.000. En nos nada. En nós também quer, tá aqui te passa aqui, né? E mesmo te passa com o prêmio award, de Cora Awards. Continua, llama, participar, passou para nós aqui com botagem. Ok. Nico zat atrás tour foto junto, mas escrevi tour texto. E mi estava dando último Sheng. E me ganha 2 prêmios. Die public voting. Para sobrar, ja, mijn netwerk is grande, estava da riba televisão também. Decir que não tem prêmio, não tem coda sobre 2020, não tem só que o prêmio não é seguinte e papiamento rond o mundo de nossa catedral. Pero depois é o jury, como dat diz die diretora di museum, Estados Unidos, desenhos, arquitetura, não conhecer nada de aqui, pero tabisa também, tá ganha em landscape. Tá incrível. Ja. Okay. Muito orgulhoso disso, e nós temos hobby atenção para Corsau, para a obra. Sabe que tá o prêmio. We zetten erbij USA para a promoção de Island também. Nós concluímos a conversação com o Sr. Van Bergen com uma pergunta. Depois que o edifício queda concluído, ela será abrir, gente começa a vir, e contato com o público para cada viagem, uma charla, etc. Plus, o que hoje em dia significa para Corsau, ela não hobby satisfação? Ze komt lager, ik doe een hobby satisfactie. Ik zie met elkaar rond in de supermarkt toe en dat konden ze niet doen. Pero met de hobby contento. Ok. Algo más como que dice? No, met de stima Isla is een obra pa Corsau, is een obra di Corsau, door Curaçao, nos tra junto. Yes. Well, mas danki na senhor Herman Van Bergen e também na inteira organização de Lateus Bloemhof para permitir-nos visitar a Catedral de Sumpinha e realizar o programa aqui para Bosnan Tour será conhecido via de nosso programa, pero como que extender uma invitação para não quedar sem vai visitar maravilha arquitetônico de nós de Corsau. Dank especial na senhor Herman Van Bergen e na inteira seu time para vincular o projeto aqui, para realizar o projeto aqui e para que tu vai, dia para dia, te ir dando explicação, atendendo tu visitante, dando guia e assim, projetando o nome de Corsau rond o mundo. Feliz noite, Shonan, danke per sintonia e até no nosso próximo programa para nós topa e bisa outro. Boa noite, Corsau.